onda. Marşrutka menен келесиң өлөсүң эле. Gel. Kara otur. Otur. Oturayım mı? Ya. Kimdi? Oturayım mı diyeyim? Ha, Rasul bu. Benim. Otur degenge жарабайсың ғой өліп Ha, aparat koydu da var. Otur. Hey, sal naragırak otur. Abiyom çoğurak. Aa, ulan kana ulan. Ya. Ulan kana deyim. Uylardı sahip ütköm. Hey, erteberen aytqam. Janagı uydu janagı beğeni satıp endenge mayda çüre kılıp geldirsem oşol boyunca jogotam diyor. Kokuy, bezi kımbattap kettirbi. Hı? Sağa aytmadı. Şalerkanı güzel alıp koyalım degem. Özün ekonomika kılıptım bile. Ha, etti. Usu jogultap keltiriyor sağa. Ha? Tamam ne yap kelttir? Kim? Ha, başka işte bir kulüptürüyor. Öyle yol menenle geldi mi öyle? Özün de marşrutka çık. Daha içip git. Kurtun var, kıyımda otur çelen yani. Hey, batmadım ki bir moğa karaç. Belki jartısı çıkıp olatmayı. Ha. Boşa. Hey, bu yılkı torpaklı da satıp erterek. Çok kılıç gerek. Kaysı? Janagı demeni. Jaş kınacım var go. Öyle anam ne gini sahibiz öyle. Hey, erterek satış gerek. Selamun aleyküm. Salamasız be. Atanın başı var gel. Yeme. Ne oldu? Oo, salamasız be. Selamun aleyküm bu da uşaş atmayın bunday. Gele жатқан 8 Mart bayramыңыз менен. Ya. Bayramыңыз менен de. Ha, ayran kalıp öyle. Hemen sattır bu. Hayrat satasın arı deydi. Çok, erten bile turistlere sattı verdi. Kalmadı. Oo, Asakal. Yeme. Ben tigi jogorу жактан келатылым. Referendum боюнча. Азмогу бүтүн Кыргызстанда реформа жүрүш керек, жаңы мыйзам кабыл алыш керек деп атпайбы? Ошо мыйзамды мындай референдум түрүндө элге салып анан кабыл алып атабыз да. Ошо боюнча келдим. Референдум. Ne deyip? Sen canında durasın ko. Ne deysin? Kanday. Oo, tigi jogorу жактан келдим. Кыскасы референдум боюнча да. Ah, koku var. Elektrik mi deyik? Ha. Oo, Аксакал, мен тиги жогору жактан келдим. Референдум боюнча да. Ya. Tigi jogorу жактан келдим, referendum boyunca. Ana gördün mü? Aytmadım bile. Akçaڭарды төлөсөңөр, жогорку линияңарды кыркам деп атат. Kanday. Oo, men elektrik emesмин. Men деген тиги жогору жактан келдим. Азмоо бүтүн Кыргызстанда реформа жүрүш керек, жаңы мыйзам кабыл алыш керек. Ошол мыйзам менен ишти кылыш керек деп атпайбы? Ошол мыйзамды кабыл аларда мурда элге түшүндүрүп ошо мындай референдум түрүндө кабыл алдык доста. Ошол боюнча келдим. Кыскасы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп референдум боюнча. Референдум мындай кыскасы. Kırramazdır menene. Öyle mi kadar indesin? Bunu okumenen bir koy uqtatıp koyayım deyim. Prosta kartayğanda jesir kılamın da korkam da. Hey, uğayım be. Uqpaysın böyle ne? Uqpasaң mağı ver men uğayım. Жарым saat boyu kendi gitken. Yeneğin жақсы uqpaydı degin. Yeneğimdi karabay mağa aytı ver balam, ne deysin? Oo, Аксакал, мен тиги жогору жактан келдим. Ha. Oo, жогору жактан келдим dedim. Referendum боюнча dedim. Кандай укпайсың? Oo, жогору жактан келдим. Міне. Ha, balam fonogramma süylüyor. Oo, Аксакал. Oo, жогору жактан келдим. Referendum боюнча. Referendum боюнча келдим. Ne deyik? Ha, gempirey. Bu te şok edemmin deyip. Jegen men min? Ha? Jegender uşular o öyle mi? Jegeni moyundalat turbayo. Bilesin mi tigil bizdin rayonun hakimi seyli bir rayon jep koyup min jegemi üstünde ötmüyor. Aş bolsun öyle mi? Bunu o GVT'si bilen kıyratını jebesen gerek ha? Şefterigen artmadı da. Abdesere. Hey balam hey. Bu köp cep jürüp könüp kaldırsın. Ha. Yeni biz diyeceğim dep geldin be. Силерди менен дижейин. Уже кулağыңарды жеп бүтүптүңөр го.
Em başыңарды жұтып алсаңар түгөнесіңер. Ey, машинаны сатып жүргенбиз эле. Kayaktan. О, қандай ұқпайсыңар, ей? Ha. Уқчу бері қара. О, жоғары жақтан кел, бірем. Бала, бермес. Бер кетші. Anan. Что-то сен қысылып отырсың. Маған келші. Берле сөзін қайтарып. Ой, ата, сіз болбайла қалыпсыз. Ше, мындай тұрып тұрыңызшы, мен енемменен сөйлешемін. Атаң болып алған срок көдінесі өтіп кеткен әлі. Ha. Что за проблема? Ой, ене, мен тиги жоғары жақтан келдім да, референдум бойынша. Тигил жоғары қайындан келдің бе? Жоқ, жоғары жақтан келдім, референдум бойынша, референдум. Оқой. Жанайла ұшы қайтып. Чал, тигил жоғары қайындан келдім, үй жоғыттым дейді. Қандай ойлы? Жашыл үй болчу, жашыл. Жашына қайлы үй болчу дейді әлі. Әме, мұндай сағап ішті белеңер? Жоқ, жөнеле ем уатшық, ем. Оқой. Гөй ембегіре шарп боласыңар әлі. Қанша күн болды? Ой, ене, үй жоғатқан жоқпын. О, жоғары жақтан келдім, референдум бойынша. Қандай түсіндірсің? Азмоғы соттар тура мезіште отатпайы. Ошолорго жаңы мыйзам кабыл алып бериш керек. Ошо боюнча иш кылыш керек. Ошо боюнча референдум боюнча. Ey, таап бербесеңер сот көрөм деп атат. Балам, биринчиден биз бияка атаң экөөбүз случайно келип калдык эле. Конокпуз. Лучше башкадан сурагын. Балам, биз көргөн жокпуз эле. Мына, өрүп кетейин мына. Көргөн жокмун. Ой, эне, чүйчү, укчу. Чакчайбай укчу бер ана. Ya! Sen ukbağına jönötүчү. Jönötүчү. Uydu senden görürdük. Jönötүчү. O ene uy jogatkan jok, укчу айланайын. Eno. Ana, uyu müşütme öğretçi değil. Birinçiden uy degen möret deylene. Kayerде gördün uydun kişinegen? O ene uy jogatkan jokmu? O jogat. Referendum çekeyim. O jogat. Hey. Erteli beri. Yönündü o hey. Densoluk mestasında o. Ne oldu? Ya, Gülte, şimdi kanadan geldi. Ya. Şimdi gel ha? Cindi. Bana ver. Bu cindi degen takip ettin mi? Ver, Cugat. Karma var. Al ıstıraf kanları. Bala, anam bayla etmezsin cindiminden. Gelip al, uy jogottun ma, tegi jogotsın. Kinjiri ölçülü böyle. Ne olup cindi olgosun? Ya. O ene cindi mesin, o jogat. Uqtum, oşam ne olup cindi olgosun? Ne? O jogar jaktan gel, bir referendum boyunca kanday çıkmadı. O jogar jaktan, referendum boyunca geldi mi? Ha, yeme deyit, hey. Samolötten kulap düşkön deyit. Ne kılayınım? Ülötçük men bozan saktap olatılan böyle mi? Ayda o çiçeği olsa gerek ülötçük ha? Kanday ukbağın düleysi var. Hey, sana kim düleyim? Yönündü göreyim. Düley. Kanday ukbağın düleysi gördü mü o? Anda cindi bak. Cindi bere dur, dizin bak. O ene. O ene. Tigi jogor kayıl kaytıp koyuңuzдар. Referendum bolat ekende ha? Cindi ola kestirdi mi? Aytıkım, canlı cindi ola kestirdi. İki saatten beri kıykırığa tamam ütüp aldı. Salam aleyküm. Aleykselam he. Kalk da cüre söyle. Birin yer yoksa. Erteden beri canınız kıykırıp söylüyor. Kalk da cüre söyle. Birin yer gelip koğuşlar mı? Var öyle bastırıp koysa kıçına söyle bunlar. Ey, sekin ele söyleyecek, kulağım muğat ko. Ha. Baza sen uğasın ha. Ya lan aynı. Moğu жерге bir iki düle gelip otur desen. O çok olacaktan geldin desem, samırlıktan buladın burayı.
О, референдум десем, уй жоғаттың дейді қане мен. Мал базарға бардың біле. Ооба, мал базарға барып сені сотайын деген. Уже малдан айырмаң болбай қалыпты сен. Не, семіз малдар жоқ екен? Жоқ, бүт саңа ұқсаған түртайғандар қалып тұр да айтты. Қандай түсінбесін, мал емес. Тамаша. Ей, Соке, жүр сені шақырып атады. Референдум бүтіп тұр. Бас кетті. Қандай референдум бүтеді? Өткен мау күзде, 2006 жылы күзде. О депутаттар екіге бөлінеді, ел күзі шығырып. Түміне, емені қабылдаш керек, референдум түрінде қабылдаш керек закон деп. Ұқпыш кеше болады ма? Қандай бүтіп болады? Ей, мына өзің елестетсең, постоянно жоғары жақтағылар референдум ұйыштырады. Турабы? Референдум ұйыштырып тұрып елге салады. А ел референдумды чечкичеле жоғары жақтағылар өздері чечіп қойды ғой. Ушуну билбейсің сен? Елдің пайдасына келгенде ұншықпай тұрып алшатта, өздерінің пайдасына келгенде түміне ызы чүғылышып, елді пикетке алып шығады. Қачан кетсін де жүру өреседі. Жашамырды ұмытпай салы. Бештапан.